Sian state marlama MNDAA ten sipai motor pakua an kap chia a terrorist sipai thi an trewa nimin pia kata lama indona khan PDF mi pakhat athinge ti voin khan an confirm boka sipai council company thil siam an boycott awangin Myanmar beer chu an thal hlei thei meu talo nia soyani tin US khwale tuimi Denny Fenster chu sipai lam chuan kumsom pakhat chung zel bangzu turin achung chang rel fel tabok Sakain region Ayaro township huam chunga shaukha khua in sari an hal kan ti kha in kang zong chu som pakhat ni in voin khan an soya tanin tari region the way khopuya chuan dalan pakhat an kap hlum le bok November ni som pani zirtop ni ania INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule tun tum chu keimani lamrem chan chia lo na wangin Myanmar news chip chiar devin kan ti chuak thei talova men lo hre thiam theu mai don nia rem chang masaberati chuale kan tumanga tun tumatan chuan India in NSA Meet a huai hot kha engtin nge Taliban tenan soi ti atanga tanin international politics lam kan hoi don nia tun lai chu revival camp kan urwang lai ang mai khan khovel ram lulok te chuan Afghanistan ram din mun soi ho na meeting le summit anin ko chok chen maya Russia US UAE le India chuan an thiam ang tok thevin Taliban sarkar malam hun tur thirin hun an lo mang to a Pakistan point Afghanistan ram kal zel dan tur soi ho na a huai hot ve don bokani New Delhi muna National Security Advisor NSA Meet India in a huai hot chu October ni som khana triak felta a Taliban thupuang tu Suhail Shahin chuan NSA Meet Taliban sarkar le Afghanistan ramdin mun soi ho na hian mason na satak athen ngeya be sei thu asoya India in NSA Meet abuat sai hi Taliban lam chuan lom oman ti hleni Indian National Security Advisor Ajit Doval chuan meeting chair la a Iran Russia Kazakhstan Kyrgyzstan Turkmenistan le Tajikistan National Security Advisor te antela Ramruk National Security Advisor te hian Afghan mi puitana humanitarian aid pe ka tul thu hi chu an pom tlang vekani India na som zinga hian China le Pakistan chu an tel ve taluwa China fui porna in Pakistan hian Taliban te hi thu tha afarin om chuang lo hle ani CNN palai hna Suhail Shahin chuan NSA Meet thupoimo an soite kha an pom vekani ti asoya Afghan mi puite tan hian humanitarian assistance hi thil tul masani atibok soichun zomin NSA Meet tel te chuan Afghanistan ramdin tharle antum hi Taliban te thil tumani veya Afghan mi puite hian an tur na satwa tuna chuan eile bara in to del lam le mason na lam na tho bultan thuai hi kan du tak zetani atibok NSA Meet tel ram te hian Afghanistan ram din tharle nan aram thenom te poimo zia an soilang boka Afghanistan ram chu ram zalen le ram chak tak ni turin an be seyani tin ram dang tu ma Afghanistan ram chung politics thila inrol an rem tilova hei hi Taliban ril ruhne tu ber ani ome Suhail Shahin chuan Doha agreement ta po khan Afghanistan leilunga ramdang sipai le helpol khoingam lo tur ti achuang atiboka kan soitak ang khan Pakistan le China chu NSA Meet ta hian an tel velova Taliban thupuang tu hian han fakluam takma se Taliban thu nei tu te hian India hova hmalakna ayen Pakistan hova hmalak antum dan hi adu zok mai theyani tichuan Pakistanin Troika summit a huai hot ve ngal don ta soitak ang khan Afghanistan ramdin mun soi ho na India buat saya Pakistan le China antel du talova heti la hian Pakistan chuan Afghanistan ram chung chang soi ho turin Troika summit abuat sai ve me ka United States China le Russian diplomats te somin October ni som pakhat khan Pakistan Foreign Minister Mahmood Qureshi le an National Security Advisor Mawid Yusuf te chair lak na nuaya Troika summit hi nei tanani US China le Russia palai te hian
Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Mutaqi an mudon ni in don chuan report poka Afghanistan Foreign Minister Mutaqi hi October ni soma Islamabad thleng tura ngai ani a Taliban in Afghanistan ram anlak nuwa Afghan minister in Pakistan atlo masak bertum ani India NSA Meet Afghanistan lam soman ni talova antel talo renga niya Pakistan Troika Samita hian Afghanistan Foreign Minister chu somania India ain achepui thu deuh ni na ngai thei Taliban sarkar tan homework kan pingal NSA Meet New Delhi nei zo nu khan Pakistan rama Troika Plus conference an nei chunjom ngala Pakistan China Russia le US te chuan Taliban te chu helpol ne na anin zom na zong chuchat vekturin an thrila Afghanistan ram chunga Islamic helpol te tan mun kian lo turin an cha mol mai ani Troika Plus a hian China palai Yu Xiaoyong Russia palai Zamir Kabulov le US palai Thomas West tentela Taliban lamatangin an foreign minister Amir Khan Mutagiyan Afghan interim government palai te a hovani Mutaqi hian Pakistan Prime Minister Imran Khan chu akom boka Pakistan Prime Minister chuan Afghan mi puite tan puina pe kan ni tur thu atiama Imran Khan hian tiam treuma se zoram politician te ang bokin ramre thei China sumpu ka khosave mai kha an nitlata asoi bak hi chu atlin tak ponarin chuang love Pakistan Prime Minister la chuan COVID vaccine te po pe ka tiam le zel boka ami puite ayen Afghan te amangai zok ani mai theiani Troika Plus conference hi Pakistan hmalakna nge China plan ti po hriat hlei theilo Pakistan Foreign Minister Shah Mahmud Qureshi chuan Troika Plus conference voini na chu Beijing a nei ani to ang atia Afghan interim government po somna an pengal boka Pakistan hi China uite anganita ti hi hretlang lomela athange Vladimir Putin India rama azindon COVID-19 awangin Vladimir Putin po Moscow chua santame ulova sang ni le som ni le pakhat chung hian tum khat chia ala jin chuakani India ram alo jin thei hlo chuan kumina atum ni jin chuana tur anianga avoi khatna kha Geneva summit Biden ne na in mu tum kha ani December kar ma sabera khian Vladimir Putin chuan India atlo beise ni ani hi soifel ni chia lo ma se December ni ruk ani mela India le Russia rampan hi inkara annual summit telpui turani Vladimir Putin hi ni khat cham tura India ram alo jin thei chuan Prime Minister Narendra Modi nen anin kom nge dona hmalakna thar tam taka pian bel arin omvia ve kum top lama khian Russia Air Defense System S-400 chuan India ram athlen beise ni a helampo hi an soikayarin omhleni kumsang ni le somparet khan Putin hian India ram alo tlo to a khamitum khan S-400 leina tur hi an soi felani India Prime Minister Modi po kumsang ni le sompakua khan Russia ram alo jin ve to boka India le Russia hi in thian thatak anga soi thei ni ma se India ina mamo huna Russia hi duai na chemuang thei hle ani Donald Trump angen na kotina pum January ni ruk Capitol Hill boina wang khan Democrats ho chuan Donald Trump White House document te tarlan release turin ma an la a ma se Donald Trump chuan court lama khinglet ve thunga court chuan Donald Trump deal na hi apom sakta zo kani Capitol Hills boina chuitu House Select Committee chuan Trump le khapoi mo te hi White House in chua turin an phuta ma se Washington DC court chuan nol sakin November ni som thuma ngai tu thale turin antita zo kani US National Archive Department in Donald Trump sul nu lekha poimo kolte tar chua phalna President Joe Biden chuan alo sign to a House Committee chuan November ni som pani hian adong to turangai ani lain court rorel na chuan November ni som thuma ngai to le turin ati sakta zo kani January ni ruk Capitol Hills boina thila khan Donald Trump documents mi chi rang ranga biak na phek zasari som sari la ya cha
House Committee chuan a dila chung zinga langsar deuh te chu drama former Chief of Staff Mark Mizo sabiak na te former Senior Advisor Stephen Miller abiak na te le former Deputy Counsel Patrick Philbin abiak na te anne Traman US Congress in an mu adu lo perte zinga mi chu a press secretary KLH McEnany abiak na ania kutzia ka apek ngei Capitol Hill boina kai noi khani tin Trump rally Save America ti January ni rukma lo kanaya Trump thu soitur draft text te po kha andil boka Donald Trump hen a phal lo na samaya Trump hian eng thu pek te nge lo chua riata ni lova a thu pek te hi a ho te hian an zom nge zom lo ti po riata ni chuang lo boka heti taka Trump na phal lo bur mai hi amol pho theina lai a om ani ve nge yang le ole tun tumata na international politics kanan ti chua thei chu khati zong kha ani a remchang pasabera Myanmar lam chanchin ti chua le thoi kan tumanga thir tu te na top hlenga min lo thir sak le wangin in chunga kan lo me